келген спортшылар барымыздарының біздің айдың мықты инсандардың бірі республикаға ұжым жағатта еркін күрес бойынша еңбек сіңірген машықтырушы деген намылар респект Шашекеев Есенқұл батырлардың түрлерге қош келдіңіздер. Осадықтан тұрғандар бірінші сәуірде бүгінгі тойдың тойымыздың сыймы болған істерінің өзіне алқалық айтарғанында үшін официалдық мойдан отырды ашылу үшін бұл керек айдындағы жарыстан жұмыстар айлағының басшысы Замир Бедербекович Назарбаевқа сөйлеп қойған болғандар. Қонақтар, құрметті осы Болтерек айдын тұрғындары, мына бүгін бізде жақсы жөнелтіп отырады. Рысбек ағайымыз ұшу 40 жылдан бері 84-ші ұшу физкультура институтын бүткеннен бері ұшу Болтерек айдына жаштарды өстіріп, тарбиялап, 10-ға жақын 10 спорт шеберін шығарып, аның ішінен үшеуі еңбек сіңірген спорт шеберлерін шығарып, бүгінгі күні Болтерек айдында ардақты атуын алған ағайлар, қалалық денсаулық ағай, шындай чемпиондарды, дүниенің Азия чемпиондарын шығарып келедіңіз. Дағда шығарып беріңіз. Ішіңізде егіктер көп болсын. Бүгінгі турнирге, республикалық турнирге келген жаш жеткіншек ұшу балуандар қырсықсыз, күштіңіздер, жеңіңіздер. Әрбірінде жақсылық болсын, денсаулық болсын. Бүгінгі іс-шараны ашық деп жариялаймын. Ағайынға шақыртылып, күрішші айырып қалған кішілерін белегіз барды, беріп қойып осады дейсті. Рахмат Замир Бедербекович, құрметті туғандар, бүгінгі тойды сапаттуу, ыраттуу, тынчтык ретинде алып барыш үчүн бардыгыңыздарга сабырлык тилейм. Анткени республиканын бул бурчунан туш тарабынан жети доонуна келген аксакалдар, спорттун күйөөмөндөр отурат. Булардын жаш ургайып калганына карабай ушул жакка келгени бул биздин кадыр-бардын ушул Есенкулов респекттин ушул даражага жеткендиги тугандар. Кичинекейинен баштап күрөшкө катышып, өзү менен өзү толонуп, өзү машыктыруучулардан билим алып, жогорку наамга жеткен респекттин окуучулар бүгүн чоң деңгээлге көтөрүп, ушул турнирди өткөрүүгө бел байланыштуу тугандар. Анда эмесе сөз кезеги менен болсун, Бакаев райондук мамлекеттик администрациянын акиминин башчынын орун базары Эшим Абдубекович Качиевге сөз берип коюлган.
катышуучуларына биздин жетилуандан республикалык деңгээлде жетилуандан келген балбандар сиздерди көрүп абдан күйүнүп атабыз. Ал эми биздин Эшенкулов Рыспек агай жөнүндө айтсак, агай ушул жаш кезинен машыктыруучу болуп кандай деген балбандарды чыгарды. Биздин мен коңшу айылдардан Миңбулактан Төрөкулов Мажит агай менен чогуу окуп, чогуу өсүп, чогуу дос болуп, бизге дагы кандай деген акыл насааттарын айтып агай үйрөтчү. Көпчө ошол кезде биз силердей бала кезибизде агай жаш демер экен. Андан бери канча суагып, агай канча деген балбандарды, спортсмендерди, инсандарды билим тарбия берип, спортко шыктандырып, канча деген чемпиондорду чыгарды. Ал эми агай сизге ден соолук каалайбыз, бар болуңуз, сизге канчабыз кайрат. Биздин Бакайда райондук мамлекеттик администрациянын атынан, акимдин атынан, жана өзүнүн атынан куттуктайм. Мындай турнирдин дагы далай мындан да чоң эл аралык деңгээлде турнирлер болсун. Биз агайдын эмгегин баалап, ушу Бакайда райондун мыкты ардактуу атуу наамын алып келгиле. Анда бизе ошол атууну тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Бакайда районунун ардактуу атуу наамын мыйзамы жөнүндө Бакайда районунун социалдык экономикалык өргүнүшүнө кошкон үзүлмө эмгеги үчүн Бакайда районунун ардактуу атуу наамына көрсөткөн сунуштарын кароо боюнча райондук комиссиянын 24-жылдын 14-майындагы номер 2 протоколдук чечими негизинде бөлүп кылам. Төмөнкү жаранга Бакайда районунун ардактуу наамы ыйгарылсын. Эшенкулов Рыспек Сергеевич Бакайда районунун Көтерек айланмагындагы кабыл күнүсү бардыгы жаш өспүрүмдөр спорт мектебинде эркин күрөш боюнча машыктыруучу. Буйруктун аткарышын көргөндө дагы Бакайда районунун мамлекеттик администрациянын аппарат жетекчиси сыдык сотко жүктөлөт. Башчысы Алтынбай Раниш Иманов, аким. Колчанбай Насырланов. Мындай наам көргөн инсанга ыйгарып бербей керек балдар. Өз эмгеги менен, өз күчү менен, өз демилгени менен сизден наамга жете алат. Дагы бир учуру болуп кол чаап коюңуздар. Агай, бүгүндөн баштап райондун мыкты ардактуу атуусуз биз сизге ишенебиз, дагы мыкты деген балбандарды чыгарасыз. Жанагы Бакайданын балбан булагынын дүр булагы агайдыгы. Агай деген кандай деген балбандарды чыгарат. Биздин райондо мыкты олимпиаданын призерлору кыздар, балдар чыгып атат. Ошол агайдын дагы салымы зор. Буюрса дагы дүйнө үчүн дүңгүрөткөн Кыргызстандын желегин желбиреткен мыкты балбандарды чыгарат деген ишеничтебиз. Бар болуңуз, тоюңуз болот. Рахмат балдар. Анда эмесе сөз керек улай берели. Бүгүнкү турнирди куттуктоо үчүн кесиптештер арасындагы зор кубаттоо бар, колдоо бар. Мен микрофонду Аралбек агайга, Батырбек агайга жана Асылбеков Рапилбек агайга узатып коюп, баардык үчөндө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген башкаруучулары. Биринчиден катардагы турган кишилердин кармап турганда тартипке турбайсызбы? Эмне себеби? Билегиңе чыгарып отур. Барат болуп атат, открытие болуп атат. Турмабай турбайсызбы? Катарда. Ассалам алейкум урматтуу турнирдин катышуучулары жана Көтерек айланын жамааты. Мына бүгүн сиздерге чоң майрым болуп атат. Рыспек агай бүгүн эмгек сиңирген республика боюнча башкаруучу бүгүн Жакшакай сыйлыктарды алып атат. Райондун ардактуу атуун алды. Мен ойлойм, бул Рыспектин 35 жылдан бери ушул Көтеректе иштеп
Oterekin balların götürüp, Oterekin balların Kırgızistan'ın namusunu okutup, çempiyon Aziyalı dünyadaki trilyonlarını çıkargan bugün Hırsbek Ağay'ın yaşına kayın hareketi okudu. Hırsbek Ağay'ı tutuklap koyuyun. Hırsbek Ağay, den soğukta olmuş. Hiç kaçan vurmamız, oynamamız karşısındayım. Balların gün aman esen olsun. Buna senin büyüklüğü 35 yıllık meynetin buna büyük görmüyordu. Şu çabalar gelip koyuyordu. Sen de soğukta olan, işin gayb almadın. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı benim yakın sanalashlarımız, ağalarımız, sütülürüz, nasıl günü toydu ötküzüp atkan jigitlerge, ballarına, kızlarına biz razı olup ankeni biz Rıspek menен mına 40 yıl birgeye getirdik. Bir çoğu güldük, bir turduk. Rıspek'ten kılavatan işi, Rıspek'ten gündüz atkan işleri, ben oylaydım. Buna memleketine tebrik yapıyorum. Akıl mı жақсылықтар болып та қойып, дайын ескертуіміз керек. Сіздер де Рыспек ағайларда болып түсіндік, мықты тренер боласыңдар. Ағайынға көрсетіп кішкенекейліктерден келген. Мынау жерде чоңой, мына қазір балдар чоңойды, қыздар чоңойды, оқушы балдар чоңойды. Мынау жерде қарағанда деген ойды. Мен қаладым Gümüşdağ аймағындағы спортсмен балдар, сіздерде шыға тұрған барлық шарттар бар. Мына қазір дағы дағы жастарға зал сақтайын деп отыр, Құдай бұйырса. Анда да жақсы балдар шығады деп ойлаймыз. Барлықтарына үйінші келіп, үшінші отырып, үшерге жақсы қабыл тілек айтқан жігіттерге, оқушыларға барлығы аман болдылар, бар болдылар. Еш уақытта жамандық өткілі. Дозундың. Аман болдық. Assalamualaikum, hurmatlı ağaylar, okuyucular, bugün Altan Bekir toy gezek болады. Biliriz, şu toy uyuşturgan, şu turniir uyuşturgan Rıspek Dozundun okuşlarına, treylerine tereğine bildireriz. Şuların денсаулықтары чың болсын, ömürleri uzun болсын, işlerinde iyilik olsun. Rıspek Köy'de айтсақ, ağaylarımız Atılbek Bayköz айтып кетті. Біріншіден, мына еңбегін жеңілді, еңбек қылған екенсің, Алла тағалам барлап, шундай өзіңнен боласың, шундай көп чемпиондар шығар, Азия ойындарының, Олимпиададан чемпиондар шығар жүріп, Рыспек Байке, ішке иелік болсын, рахмет жеткөз, бақытты болуға, бар болуға, аман болуға, жақсы қарапты сүрді. Ана шоқ-шоқ, мына өсіп жатқан жақсы өспіріп балдар, ойынсатына, сіздерді Азияның чемпионы болып, үйдеймін, Азия ойындарының, Олимпиаданың чемпионы болып бұйырса, елімізде тыныштық болсын, аманшылық болсын, бар болуы, үй болуы, ынтымақты болуы. Рахмат. Birbirimizin geçimleri verir. Qonaqlari yaxshi so'zlarni aytib, o'zim o'tirib qoldim, bular. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү маекенин коноктору. Бүгүн абдан жакшы күн болуп атат. Себеби дегенде балдар бирок тынчтанып койгонго бир секунд. Балдар, сұраңыз, бир секунд тынчтанып койгон. Балдар, бирок тынчтанып турсаңар сөз көп. Агайдын эмгегин баалап, агай ушундай даражага жетип, ошону баалаган, ушул айдын тургундары
балдары, тәрбиелеген балдары, сіздерге çok рахмат. Ағай, действительно өзінің ақ емегіменен, өзінің әрекетіменен ушундай деңгейге жетті. Мен ағайды көп жылдан бері билем. Ардайым ақ емек кылып, шу балдарыбыз чыксын деп көптөгөн еңбектерди жасаган. Ошол үчүн ага Кыргыз Республикасынын эмгек башкы курчу деген наам берилген, мастер спорт эсер берилген. Ушул агайыбыздын ден соолугу болсун, өмүрү узун болсун. Келечекте агайдын балдары Азияны миңди багып келе атат. Кудай буйрса эми дагы бир гана жетишпеген жагынан жетишет болуш керек. Кудай буйрса Олимпиада медалын алсын агай балдарыбыз. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик болсун. Агай элдин жагдай түзүлүп алабыз. Агай чоң иштегенбиз. Агай Кыргыз Республикасынын эмгек машыктыруучу дегенди чоң алабыз. Браво. Шилов агайга ден соолук, Кудай буйрса мындан кийин дагы көптөгөн эмгектерди эмгектене берсин. Агайдын балдары Кыргыздын желегин желбиретип, гимн ойнойт. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик болсун. Hurmatlı sport mehmanları, hurmatlı sporcular, mına özümüzdeki belirli ağayımızlar, betmanlarımızlar da turar. Жоғарыда айтып өткендей, ағайдың турнирин айынан баштап өткізіліш керек. Анан энди жылы областан, республикадан өткізө турган ағай ошого тартып болду. Рысбек ағайlar менен биз 4-чү класстан бери бирге күрөшүп, бирге жүргөнбүз. Мына 50 жылга жакын болду. Бул кишинин фамилиясы Эсенкулов, менин фамилиям Эшенкулов. Өкөөбүз ошондой күрөшкө чыгып керек. Ушундай күндөр болчу эсте. Мына Кудайдын дуасы үчүн бүгүнкү ушундай жакшы жакшы маанайда Алланын буйругу менен турнир өтүп атат. Ушул уюштуруучу тобуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Балдарыбызга рахмат. Ушул агайыбыздын турнирин өткүзгөнү деген бул чоң сезим. Мына үй-бүлөңүзгө рахмат. Окуткан балдарыбызга рахмат. Ушул жерде уюштуруучу тобуна рахмат. Ушул мектептин директорлорунан баштап мына биздин агайыбыз алып баруучуга рахмат. Иши жапа турмак ынтымак болсо ушундай турнирлер өтпөйлү. Ошондо биз аман бололу. Анан биз экимек деген өткүзүү баралы да эмгек. Анан ошо экимек деген өткүзүүнүн директору 90 агай болчу. 90 агай биздин башыбызды бириктирип бүгүнгү катташып чай ичебиз. 10 чакты тренер менен. Жакшылыгыбызга, сүймөчүлүккө келип чай ичип, жакшы эмнелерибиз. Баягы Кыргызда жакшы сөздөр бар. Тоого чыккан киши кубанышпай, биз кутага түшкөнбүз да. Анан эми экимектин атынан 90 өзүнө сиз өзүбүз тапшырып коебуз. Мына экимек биздин ушул жерде Сепе бар, Жылдыз бар, Орозагай бар, Америкадан. Айтбек, 90 өзүнө жана мен şu çağırıp şu kартинканы sizge тапшырып коелу. Кол чабуулар. Анан балдар кимде агайдын салмагында жогору салмакта бир чемпион болгон болсун, ичинде полный комплект спортивный форма. Бакеттерден танкабыз. 90 барга сизге чоң рахмат. Өмүрүңүз узун болсун. Биздин айга ушундай семья бериңиз. Жарды ашыга баскан жарды. Балгандан балган жарды. Кармашканын бер кармап, башынан сайган жарды деп. Адамды кылып баккан эмгек, абырды сансыз кылып тапкан эмгек, бүгүнкү эмгектин бардыгы үзүлүп коюп, Рысбекке дагы да жап коюп турган. Андай эле аксакалдардын бардыгысыз эч кандай иш болгон эмес, мындай жерлерге жок кылса, ошондон алдыңкы сөздү аксакалдарыбыз Нарбек аксакал жана ошол Рысбектин күйөрманы Дозу Үкүбаев аксакалдар чакырып коюлган калчаак болмостукта.
Kımbatlı buyurmanlar, oşundayla sporcular, buna bugün anday sonun bayram çok turnir boltalar. Respekt, yakın dozumuz bulup bizim. Buna respekt, aynar, sevdiğin, hak edilmekte kanday. Aziyanın çempiyonlarına çek çıkardı, dünyanın televizyonlarına çek çıkardı. Uşunun bari elinde jetti, uşunun bari respekt, dozumuzun İmam yolu, yönetmenleri, küçük beynini, anday, respekt ayarları tanıtılar. Buna küçük beyin, yönetmen, İmam yolu sen sport menen bir düğün bağımlarasına. Buna benim kızını, Joel Gemes, 2020 yılı, 24 yılı Fransa Nobel Paris'te 33. Olimpiyada oyunları sportun 33. golüne bu meydanı aydınlatılmaların bakayata önceden sporcular çıkan enes Ankara'da 2008 yılı 5'inde Karabek Begay başlanan Olimpiyada'nın gümüş medali çıkan Oşundayla Tatlıkay kızlarımız benim yuvanızlarla Alper'in Vedat kızı degen buna büyüğünü dündürüldüm büyüğünün Kuboklu'nun Asya'nın çempiyonları olmadan buna Oşundayla sizler dağı gelecekte kolay olmuşsa avancılık olsa Oşunday Akegerde yolun tahtı büyüğünü dündürüldüm Olimpiyada'nın çempiyonları oluşumlarına ne çıncılır ne bilekteş daha önce de faydalandı. Respekt, altının, dozun, yurtların, uşun bari, sizin şüpheli, hurmatlaran, içini uzatlaran, imanlarımız, böyle bölümüzünden ciddi kalırız. Sizler de uşundayla gençledik beceriler. Respekt bağlayın, vakti oluruz, Alaçaka kızlarımızın yaşlılığı oluruz, uşu yeni tutturmadan, kırmızı elirmeden, aman oluruz. Kuday ispaldır, sizden çıkargan, o kuşağız azayın dünyayı dündürüldük, Kırgızistan'ın gelen dünyada cennet cüremesin. Selamünaleyküm. Gülşah'da kurulları bugün bizde çünkü bizim ailemizde bayram olur. Başa bizi Sinege'den çoğalıyoruz ve Özgürlük'ü özgür bugün bana güzel 60 yaş turnir ediyorlar. Biz bunların hayatını tanışmamız gerek. Günlüğü olaraktan bayram ederiz. Özgürlük'ün içinden Trenerimiz birinciden yaşlıkay takip günü okuyucu oldu. Ondan keyin sporcu oldu. Spor kanallarından bu anda Batırbek'ten açıp ettiği çok özgürdü. O son Kırgız Respublikası'nın tegelerinde olan çok turnirlerde özü spor çıkartları en altı gösterişlerde iyi oldu. Ondan keyin bana trenerlerin işin başına buna bu ilişkilikte genç oldu. Nedeni biz yaşlarımızın sınıflanamaz. Talas şehirlerinde özgürlük sporcular, Olimpiyada alanlar, dünyalık şampiyonatlar var, başka yerlerden alanlar, anvarlarına getirgen bizim ağalarımız, buna Aram Bey'in trenerleri varlığı olduğundan bulanlarla biz sınıflanmışız gerek. Talas şehirlerinde Kırgızistan sınıflanmışız gerek. Benim klasaşım Rabat Canayen Çuva bu alanda öğretmişti. Ben o sonunda ballarların arkası üzülmekle oluyoruz. Arkada sinir varsa. 60 yaşlıkken bu orta yaş oldu. Buna varlardı, okuşlardı, buna arkamdan giderken trenerlerden devam edip çoğuran çekişlere özgürlükler bir şeyler istiyor. Ömür uzun olsun, şu Özgürlük'ten bağlarında çoğuran geçişsin. Sevmenen biz şu kuruşta ayrı varlığı kırmızı eli sınıftan görüldü. Ömür uzun olsun. Assalamualaikum.
Kırgızistan Kamarova Sayın Prezidenti Eşref Tulpar'ın Assalamualaikum. Mana usulündeki ulu gücü Gülüşler aymağı Ahmet'indeki boğu terekli ulu güçlüleri Hırısbek Melek Hangu'dan Calıplı Gülüşler aymağına Ahmet'inde Tanrı'nın boğu tereki daha uzun kulluğunda. Üzerine Keçinde, bankette süydüğümüzde bakkanımızda. Bırak handayımızda cürek olkup, kuvanıvadan, darı suyun vadarız. Kudanın iyiliği, bu Kırgız sportunun iyiliği. Kudanın bugünkü жетişip atkan mağarekesine barız kuvanıvadan. Beni aydın manası urmakları aman olsun. Kırgız memleketinin, Kırgız ulutunun, geleceğin onun içindeki balapanlarda bugün balapan değiliz, ertek yolamanday olup, ertek olup, ertek maksat Bağlıbek'te olup, ayrıldım emez, Anadolu Kırgız yurdunun adın çıkara turgan, Olimpiadanın cıldızını dağına turgan çok balvanlar olsun. Aleme bırakırsa gel kudan başvurulun, ayrılır maçlı turuluşlar. Ustaddan şakir ötmeyin. Artılar tüyülük kalıp, aynı okucular çeviriyor oldu. Ağrısı'nın kulağını çın günlükten kutuktay, ağayı bölge çıkarıp, toyun yasamaktan, uyuştuğu toğuna 85. yılda cigitlerine bağlandırına, ana kulağının eğitim uğurluğun var senmenen eğilanla dağını çok rahmataydan, ana atanın bölge çıkarıp degen uzun, ata degen uğurlu usunda östürüp, Elin жақсы uğurları oluştu. Balmanlardan bardığına narından geldi. Jalala boş Pakken'den geldi. Islıkön Çüy'den geldi. Assalamualaikum. Бүгүнкү мына ушул Рысбек агайыбыздын мына уюштуруп аткан жакшы турнирине катышуучулар келген колоңдоо жетип болгон республикалык деңгээлде өтүп атат. Барлыгы эле айта турган болсок, мактап бүтүп койду. Мактоо Кудайга таандык, мактоо Аллага болсун. Агай айтып кеткен азыркы агайлар, ушул аксакалдар, улуумундардын тилек ой максаттары кабыл болсун. Ушул уюштуруп ушул Оодерек айында азыркы Күмүштак айыл өкмөтү отурат. Күмүштак айыл өкмөтүнүн жаштарына рахмат дегенде көтөрүп, ушул агайыбызды агай устаттан шакирт өтөт дегенде эле ушул агайыбызды ушул 60-тан ашып калды. Бул убакытка чейин даңазалап, даражалап, көтөрүмөлөп келе алган жокпуз. Эми бир аз болсо салымыбызды кошуп, бир аз болсо таандык, республикага таандык, бир аз болсо дүйнөдө, ушу дүйнө жүзүндө ушул жерде Азия оюндарына, дүйнөлүк оюнга, жана олимпиадалык оюнга чейин шакирттерди чыгарсын, бирге болсо да дем болсун, мотивация болсун деп ушуларды уюштуруп, бүгүнкү күнү мына Кудайга аба ырайына баары тunda маалым экен. Кудайдын маалы болсун.
болып соң болып тұрады. Маңайыңыз жарық болсын ағай, алған сыйлықтарыңыз құт болсын. Мына ардақты ату деген ланша-мұнша адамдарға беріле бермей, рахмат. Сіздің шул қызматыңызды біліп, сіздің шул мейнетіңізді бағалап, әрбір инсан келіп отырады Қырғызстанның бұл бурчунан. Бұл барлық жерде чоғылып отырған қанша деген адам Құдайдың қалауыменен, Құдайдың таңдауыменен мен қиынмын, мен алдық күштімін же чөтөгімді қиыным бар деп келе алмайды екен. Барлығы ушул Құдайдың қалауыменен чоғылып отырабыз. Сіздің бүгінгі игілік ушул жерде турнириңиздин шарапатына келіп отырабыз. Атын атыңызға құты сүйініп, сіздің атыңызды қойып, біз да сүйініп атабыз. Ошонун арасында оғлыңыз, чарчабаңыз, балдарыңыздарды жакшы, ыймандуу, адил-акылаттуу кылып тарбиялаган экенсиз. Мына балдарыңыз, кыздарыңыз сизди кандай болбосун атабыз ушул жерде үйдөгө жеңемдер турат, сүйүнүп атат. Ушул Эрландай болгон, Макселдей болгон, кыздарыңыздай болгон сизге бала төрөп берген жеңебизге рахмат. Себепкер болуп бейишинин таман астында болсо, ата бул бейиштин дарбазасы дейт. Ушуларга батаңызды берип, күлүп жайнап, өмүрүңүз узун болсун. 100 жашка 200 жаш деп болжолдобой өмүрүңүз узун болуп, Кудай берген жашты жашап, ошонун аралыгында чарчабай, талыкпай, жакшы эмгекти кылып, дүйнөгө дагы ушул бир таанытып, дагы ушул олимпиадалык деңгээлде шакирттерди чыгарып, анан ошонун артынан жакшы болду деп сизге белек, мен да сүйүнүп атам. Мени сыйлайбыз, молда келипти сыйлайын, урматтайын, көргөн сайын кайда болбосун колдойм, коштойм дейбиз. Эми мына сыйлай турган учур, сиз баалай турган учур мына ушул жерге келип жетти. Жана чакырыкка жооп кайтарып, ошол сыяктуу эле пайгамбарыбыз айткан белекти тартуулап аткан болсо, белекке мындайча айтканда жоопту жакшы кайтат, ошону туура кабыл ал деп белек болуп отурат. Сизге өзүңүздүн эле жашыл бир шакиртиңиз үй бүлөсүнүн атынан белек болуп отурат. Кыргызстандын баардык жети тууганын көрүп койдуңуз. Дагы дүйнөнүн көп Азиянын мамлекеттик көп жерлерди көрүп койдуңуз. Эми сиз Кудай буйруса ушул Арабия болгон, Мекке шаарында болгон бир жакшы мамлекетти ошол жерде ыймандуулукту чогултуп, дагы мотивация алып келе турган сизге белек болуп отурат. Ушул умура ачылыкка сертификат болуп отурат. Ошону туура кабыл алып, мен албайм, мен барбайм дебейм. Кудай буйруса ушул сертификатты туура кабыл алып, ошол жерге зыярат кылып, элдин батасын алып, Кудайдын да ыраазычылыгын таап туруп, Кудай буйруса кайтып келүүбүзгө тилектешпиз деп ишенем. Топтун байкаты болсун, Кудай буйруса жакшы зыярат кылып келет деген ишеничте баардыгы бакылап келип отурат. Ушул турнир жаракатсыз өтсүн, ынтымактуу өтсүн, пайдалуу болсун, тийгип шакирттерге үлгү катары болсун. Рахмат. Ассалаумалейкум, урматтуу Болдерек айыл тургундары. Урматтуу биздин агайыбызды сыйлап келген, жети туугандар машыктыруучу иштеген тренерлер, балбандар, ушул бүгүнкү Рысбек агайыбыздын юбилейдик турнирине кош келипсиңер демекпиз. Ушул турнирде күчтүүгө утуп кеттилер. Рысбек агайыбыздын эмгек жолун айтып кете турган болсок, аябай узун жана көп буга чейинки сүйлөгөндөр айтып кетишти. Рысбек агайыбыз ушул айылдын эмгек сиңирге машыктыруучусу, айылыбыздын ардактуу атуулуу гана эмес, мынакей бүгүн Бакай Ата районунун ардактуу атуулуу болуп отурат. Куттуктайбыз агай. Ушинтип айылыбызга эмгегиңиз сиңип жүрө берсин. Ден соолуктуу болуңуз, ишиңизге ийгилик. Анан ушул окуучулардын атынан агайыбызга белегибиз бар эле, ошол белегибизди тапшырып алууга уруксат этиңиздер. Урматтуу коноктор, сыртка чыгып берсеңиздер, агайыбызга атыбызды мингизип алалы. Aynen.
Болды endi bu yoqda. Yaqinroq turasizlar. Yaqinroq. Yaqinroq. Geç bol. Таза жеңишке мурайы белек албиз. Стоп. Упайдан чынай жеңишке даярдансын Жаңыл Шапалтай, Тоқтоболотов, Нуриман Көгөй. Kızılda birincisi. Таза жеңишке Сыргаков Нурмухамед жетишти Батайында. Талас району Эсенбеков Батайында Карабалта. Даярданат Огорбеков Кутуев, Айтматов, Тилеков Хамзат Нарын. Жолдошбеков Жомарт Барбы. Эсенбеков Адилет Карабалта. Карабалта Эсенбеков Адилет. Çık ey, Allah değil olmadan çık orada. Sol Упайланышына жеңишке Эсенбеков Андрей жетишти Карабалта. Килемге чакырылат Огорбеков Нурдөлгөй, Тилеков Хамзат. Даярдансын Карыпбаев Айдарбеков. Onlar esasında Tилеков Хамзат жеңишке жетишти. Килемге чакырылат Карыпбаев Элеман, Айдарбеков Султан, Айтматов. Даярдансын Аманов, Дүйшөбанов. Бул салмактан кийин 35 салмакта балдар даярданабыз. Жеңишке Сонунбеков Даниэль жетишти Айтматов.
balonlar. Kızıltürk kaçıyor balonlar. Yuşaklar ve Eğiler, Ortalık, Ortalık ve Baysal Çıkızartmatı. Balonlar, Dalay Bekrum, İlgiz Çıkızartmatı. Örtük kaçıyor balonlar. Sokakulu, Minullah, Ortalık Şahı. Ortalık ayrı. Örtük kaçıyor balonlar. Alıp Seyitler, Dullu, Arşavul. Kırgıl Kirko, Konak Kirko, İbrahim, Aymanov, Tatmalıdi, Timur, Adubri, Dobrik Bacan. Gel. Kızımla oradaki izledi. Rock. Kızıl Kirko, Büyük Bay. Selam. Büyük Bay, Doktor. Soyka. Öyle ya. Birinci gidiyor, Kızıl Kirko. Altında. Grup Adubri. Büyük Bay, Kızıl'la. Büyük Bay, Kızıl'la. Grup Eskildi. Büyük Bay.
Şaşma bırakın şaşma. Kasa yem o şekilde gelet. Mutlu. Şaşma saklaş. Durun bayramına. Böyle. Turnirde 65 kilo tamamda Kuvat Bekov, İbrahim, Cumhurbaşkanı Türkiye. Şöyle bölümlerinde. Raspberry. Bütün tasarımlar alan gibi. Terus, hadir teori, hayır. Takdirden Kokulu Ortaki Esketu. Ekupay. Söyle. Ortaya Kokulu. Atmayın çekil. Ve Doktor Yılmaz. Itu Pak, dulu. Grupo Ortaki Esketu. Grupo Birupay. Birupay,
Öyle. Yeter 2 gol. Gol aldılar. Kızıl'la eskirdim. Dayılarla Şarapov, Nurbol, Bolterek, Alın Teyitov, Nurbol, Aytmatov, Yerimdi. Elimizde bu zamanlardaki suyu haline dayanırlar. Geçme. Doktor, o eski Türk. İşte
Tubada, Ege'nin Talaşları, Bayındeko, Kapta. Urbantu Bayındı, okçular, gelin bir bana, biz sonuçlu olduk değil, düşünceyle bu olayı nagradını yaktan. Tamam o kadar oldu, Afgan bir yoldaş. Birinci ordu Salonundeko
Çıkma. Yürü. Gaza Gidin. Bundaydı. Biriktir kaldı. Götür öyle. Verme. Harma, verme. Yetme. Harma. Bunda etme. Çıkarma. Yaksın. Mal, yok baba.
berkata, apa yang berkata, biar
Suylo Atmato Batırбек ағай Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген